Katrar ka koi ka khia jo ka jala Meghalaya ha ka khatwei terik ujaliu arja arpoi kalapan bana bagidan sanspa khat saungut ki bi THYMMAI COVID-19 sanspa arpun reut ki bakoi bat shiphongut ki baklan neg bi THYMMAI mentang sngi arp khandai ki dena East Garo Hills district khandai ngut na East Jaintia Hills shispa prapulai ngut na East RiKhasi Hills laipasan ngut na North Garo Hills hinreu ngut na Ribhoi district hinreu ngut na South Garo Hills khatsan ngut na South West Garo Hills Saupulai ngut na South West RiKhasi Hills, Khandai po ngut na West Garo Hills, Nyopui ngut na West Jaintia Hills, but Arpinyo ngut na West RiKhasi Hills district. Naki bakoi mentangasngi, Nyogut kidei na East Garo Hills district, Laipu ar ngut na East Jaintia Hills, Shispa prap Khandai ngut na East RiKhasi Hills, Khandreu ngut na North Garo Hills, Shipho ngut na Ribhoi district, San ngut na South Garo Hills, Nyopui na South West Garo Hills, San ngut na South West RiKhasi Hills, Nyopo ngut na West Garo Hills, Shispa ar ngut na West Jaintia Hills, but Khandai ngut na West RiKhasi Hills district. Nagi baklat mentakasngi, Nyogut kidei na East RiKhasi Hills, Iwei na Ribhoi district, Iwei na West Jaintia Hills, but Iwei na West Garo Hills district. Hadu open mi yagri kubor ka jala Meghalaya kaladan sapui hajar Shispa tali ki positive case, Sao hajar Khandai spa Khandai pulai tali ki active case, lani ki bidang na hapreng ka jing sumar, Laipasan hajar lai spa Khandai pulai ngut ki balakoj, but New spa khat saungut ki balaklat no.